Армысыздар, аса қадірменді ұстаздар ұжымы. Бүгін бізде үлкен мереке. Бүгін ұстаздар қауымның төл мерекесі. Күн сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттерге күндей жарық береді. Дорогие, милые учителя, сегодня мы все спешим поздравить вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Учитель, как емко это короткое слово, и сколько оно вмещает в себя смыслом. С учителем связано становление человека, формирование его характера, ума, совести. Бүгінгі күн құшақтарың гүлге толсын, дендерінің саулығы мықты болсын, біліменен суарған шәкірттерін, төл мерекен ұстаздар, құтты болсын. Слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам, всем, что связано с юностью, с детством, мы обязаны учителям. Қадірлі ұстаздар, мен сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Білімнің күші құдіретті ұстаз келер күннің ұстасы, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және еліміздің ұлағатты ұрпақтарын тәрбиелеу жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Сіздердің отбасыларыңыздың берекелі, көңілдеріңіздің шуақты, денсаулықтарыңыздың қуатты, істеріңіздің алтын, жүздеріңіздің жарқын болуына, жүректеріңізге нұр, қадамдарыңызға гүл бітуіне шын жүректен тілектеспін. Мереке құтты болсын. Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим праздником Днем Учителя. Учитель – это кузнец новых поколений. Благодаря вашим стараниям и талантам студенты превращаются в настоящих специалистов, потому что с каждым уроком, семестром и курсом вы дарите возможность открыть себя, свои способности. Так сложилось, что мы единственный в республике геологоразведочный колледж, поэтому жизнь требовала к учительскому корпусу самые высокие требования. И педагоги с честью несли свою благородную миссию. Сегодня качество труда преподавателей измеряется компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью выпускников. Именно таких мы сегодня выпускаем. Это результат нашего труда, вашего, дорогие коллеги. Выражаю искреннюю признательность вам за кропотливый труд и высокий профессионализм, неустанное служение и верность любимому делу. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. 2019-2020 учебный год дался нам нелегко. Причины тому введенные ограничения связаны с карантином и переход на дистанционную форму обучения, на которую нужно было перестраиваться в спешном порядке. Pandemiya кезінде колледж ұжым мен студенттер қауымы толығымен қашықтық оқуына көшті. И надо отдать должное педколлективу колледжа, приложившему все силы, чтобы в короткий срок наладить не только учебный процесс, но и работу кружков, секций и клубов по интересам. Именно благодаря усилиям педагогов были спланированы и качественно проведены сотни учебных и десятки внеклассных занятий, конкурсов, олимпиад и конференций в дистанционном режиме. Так, в качестве примера можно привести ребят из кружка «Занимательная экология», которые приняли участие в республиканском онлайн-конкурсе видеопроектов «Сохраним планету вместе» и заняли первое место. Ұлы өмірге жетеле ашқан білім есігін, құрметтейік мәпелеп ұстаздардың есімін. На свете праздников не счесть, но День Учителя особый, он близок всем, кто в мире есть, и значит самый высший пробы. Мұғалімнің еңбегі оңай емес, барлықтарымыз білеміз. Бірақ біздің ұстаздарға ол қиындыққа соқпайды. Жылдан жылға рейтинг жүйесі арқылы ұстаздар арасында ең мықтыларын анықтайды. Биылғы жылы үздік оқытушы номинациясында 2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша төмендегі ұстаздарды құттықтаймыз. Труд учителя нелегкий, а быть настоящим профессионалом вдвойне тяжелее, но не для наших преподавателей, с года в год в рамках действующей рейтинговой системы, целью которой является определение творческих работающих учителей, использующих современные образовательные технологии и креативные подходы в обучении, выявляются лучшие из лучших. Поздравляем победителей номинации «Учитель года» по итогам рейтинга
за 2019-2020 учебный год. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жан болып? Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетіне бас иек мәңгілік. Тяжела учительская ноша и не усыпан розами сей путь. Учитель нам подаст пример хороший, научит в трудный час с дороги не свернуть. Әрине, оқу процесі барысында әртүрлі қиындықтар пайда болуы мүмкін. Осындай жағдайда біздің топ жетекшілер және жатақхана тәрбиешілері қолдау көрсетуге дайын болады. Жыл сайын рейтинг арқылы үздік топ жетекшілер анықталады. Сіздердің назарларыңызға тәрбие жұмысы номинациясының үздік ондығы. Ни для кого не секрет, что на протяжении всего учебного процесса в стенах колледжа возникают порой самые сложные ситуации и моменты, и главным помощником в решении возникших проблем всегда выступает классный руководитель и воспитатели общежитий, которые всегда окажут содействие и поддержат. И здесь также каждый год рейтинговая система определяет самого классного из классных. Знакомьтесь, лучшая десятка в номинации «Воспитательная работа». Айта берсек ұстазға тіл жетпеген, кімге ұстаз білімдерін төкпеген. Айтыңдаршы, адам бар ма өмірде, ұстаздарға қарыздар боп өтпеген. Ұстаздар, ұлағатты зиялылар, сендерде ғалымдардың қиялы бар. С праздником, учитель дорогой, пусть себе избрал ты непростой, пусть уже будет добрая судьба, и работа радует всегда. Ардагер ұстаздардың орнына жаңа мамандар келу процесі біздің педагогикалық ұжымымызда жүйелі түрде қалыптасқан. Құттықтау сөзі ардагерлерімізбен жаңа келген мұғалімдерге беріледі. Доброй традицией нашего колледжа является налаженный процесс преемственности поколений, когда на смену нашим опытным и мудрым ветеранам приходит молодое поколение преподавателей. И нынешний год не исключение. Слово для поздравлений предоставляется нашим ветеранам и молодым учителям. О любом государстве судят по тому, как оно относится к старикам. И наш колледж, как государство маленькое, которое населяют, как вы знаете, люди, объединенные одной целью. Это выпуск выпускников, достойных, умных и воспитанных. Говорят, что у старости глаза только назад смотрят. Я тоже так думала, да, это действительно, потому что это все прошлое, и вроде бы впереди ничего нет. Но вот ваше внимание, забота, понимание, то, что вы предлагаете помощь, оно дает знак, что и впереди все-таки есть такой огонек, который и согревает, и освещает твою жизнь. Вот подумайте сами, какое нужно иметь духовность какую, чтобы понимать нас, стариков, которые имеют опыт взрослого, а беспомощность, видите, уже ребенка. Это очень дорого стоит, очень дорого. Ну что я могу сказать? Конечно, 50 лет меня связывает с колледжем, 4 я училась, 46 работала. Вы сами понимаете, вся жизнь прошла у меня с вами. И то, что вы помните, цените. Я думала, вот пойду на пенсию, загонят в тупик, как старый вагон, и забудут. Нет, не получилось, так что очень хорошо. Конечно, постепенно уходят ветераны в небытие. И я, как самый пожилой ветеран нашего колледжа на сегодняшний день, а мне скоро 88, представляете, 50 связано с вами, и это, конечно, согревает вот душу и сердце, и все. И как пожилой ветеран я хочу обратиться к вас с таким пожеланием. Давайте будем помнить, что людей спасет не горечь перца, не злато полны сундуки, а зов распахнутого сердца и жест протянутой руки. Всего вам доброго. Спасибо большое. Ну и я хочу выразить свою, так сказать, надежду, что колледж вот эти сложные времена все-таки как-то переживет. Все эти карантины, все эти коронавирусы, они не сломают наши традиции, геологи не сдаются, они всегда твердо идут вперед.
Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарынан нұр сыйлаған, күндей болып күлімдеген жарысыздар. Құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөлінуге, шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін. Тәуелсіз қазақ елін дамуына қосып келе жатқан елеулі еңбектеріңіз жана берсін. Мерекелеріңіз бен мерейлеріңіз үстем болсын. Какое гордое призвание давать другим образование, частицу сердца давать, пусть без ссоры забывать. Учитель – это профессия, где труд не имеет меры. Уважаемые педагоги, искренне, от чистого сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Вы поистине достойны высокого уважения и звания. Пусть ваши студенты не теряют тягу к знаниям. Пусть для вас каждый день будет добрым и удивительным. Здоровья вам, долгих лет жизни, а самое главное, чтобы ваше творчество и ум помогли найти свое место в жизни молодым начинающим поколениям нашего государства. Кез келген білім мекемесі өз оқушыларын мақтан тұтады. Наш колледж славится своими студентами, результаты и успехи которых известны всем. Приветствую наших дорогих учителей и администрацию геолого-разведочного колледжа. Хочу поздравить вас с Днем Учителя, желаю вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего, успехов и благополучия. Поздравляю со Всемирным Днем Учителя, желаю уверенности, бодрости, успехов и здоровья. Пусть каждый день будет добрым, ярким, интересным и насыщенным. Дорогие наши учителя, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам здоровья, терпения, всего самого наилучшего, благополучия. Құрметті ұстаздар, сіздерді шын жүректен ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Ұстаз, қандай қасиетті сөз. Әр адамның жүрегіне жылулық нұрын сыйлай білетін ерекше тұлға. Адам өміріндегі ерекше тұлғалардың бірі екеу болса, оның бірі ұстаз. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтай отыра, денсаулықтарыңызға саулық, шаңырақтарыңызға шаттық және де өнегелі де ақылды, парасатты шәкірттеріңіз көп болсын деп тілеймін. Ұстазға әркім басын ию керек, кемеңгер ақылшым деп білу керек. Сен бүгін керемет боп кетсең дағы, жеткізген сол ұстаз деп білу керек. Құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс, ашық аспан, мықты денсаулық және ізгі махаббат тілеймін. Шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін. Сәлеметсіздер ме? Біздің қадірлі де сүйікті ұстаздарымыз. Бізге білім беріп, барлық қиыншылықтарға төзіп, күні-түні біз үшін еңбек еткендеріңіз үшін зор алғыс білдіремін. Қадірлі геологиялық барлау колледжінің ұстаздары, біз сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Осында қиын қыстау кезеңде ең бастысы денсаулық, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Барлау колледжінің ұстаздары, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Және сіздерге тілерім, жұмыстардың жемісін көріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыздың денсаулықтары мықты болсын. Сәлеметсіздер ме, қадірлі де қымбатты ұстаздар қауымы. Осынау ауыртпашылығы мен жауапкершілігі мол кәсіпті атқарып жүргендеріңізге сіздерге алғысымыз шексіз. Dear teachers, we would like to congratulate you from the bottom of our hearts on Teachers' Day. You stood by us when we most needed it. We really don't know what we would have done without your help. Thank you for your patience and dedication, for the ability to share your knowledge with others. Let's thanks to your efforts for the whole world becomes more literate and more educated, smarter and more enlightened every day. Thank you for giving us your time, for giving us your talent and worrying about our future, trying to make it bright and outstanding. Thank you for what a time you became a part of our life. Thank you for encouraging us when we were struggling. You are all qualified teachers and simply good friends. Thank you for all that you have done. Thank you for making learning not a dull thing, but a great joy. Аса құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, сіздерді егеменді еліміздің
өреледе, өнегелі перзенттерін тәрбиелеуде, қажырлы қайрат, еңбектеріңізге жеміс тілей отырып, мың алғысымызды айтамыз. Білім шаңырағы, Алтын Аяқ колледжіміздің шәкірттері, еліміздің түкпір-түкпірінде, ел игілігі үшін жемісті еңбек етсін. Дорогие наши учителя, еще раз от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Хотим пожелать вам успехов и великих свершений в вашем нелегком труде. Пусть выпускники нашего колледжа, работая в разных уголках мира, радуют вас своими достижениями. Спасибо вам.